Lakha Sirkap, Amreng constituency MP, Jirikendeng, Police Atu Arideng, Abarim KPLT klembang bangket hom, Lapen, Rong Asar Enut, Tangka ke hang tabajoini, chingnang che. Bangso puthak, Birta kelong donatengke, Mokro pu adhuya hoy, Samatan malom, Inglong arit kachokle marara tumapan, Cheklo ejona prang, KPLT men pen, Khasia tumapan, Aron repen, Tangka ke hang, Kether ke hapen edon arit ke anatumapan suri phopinang jipu ke hang puthak Khasia tumabang Meghalaya state anathu ASP aphan chethan dam detsi Meghalaya SP hin pensitame Hamrena SP aphan Birta nanglosi kirika khurwasai dengponlo kirika khurwasai ke dengpon boma pora hut ke ramtang preni phai troxy ajoa bangke alang litum police arideng chingnang cheklo Lapusona pora hut samatana Rong Asar birening kisitame bangke thoma barim KPLT klembang atumapan monit kemi tin ko joini boha ke chaga jok arang nisitame chingnang dun cheklo police arideng ka chingnang chek atuma men lake din teron jagwe teron mukta senar babu teron lapen Rong Asar birening tia tun henlo khasi manula lage mane kheti koriছিল ধান তেলকৰ পৰা মানে অচিনাক্ত কেইজনমান মানুহে যুৱকে মানে ডিমান্ড কৰিছিল গাই প্ৰতি ৫০০০ টকা এই সন্দৰ্ভত আমাৰ মানে যেনে এটা কেছ ৰুজু হয় 07/2021 সেই মৰ্মে আমি তদন্তত এই ইতিমধ্যে মানে বৈঠাগঞ্জ থানাত মানে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল সেইটো এক্সট্ৰকশ্যন কেছ আছিলে এক্সট্ৰকশ্যন প্ৰতি এইটো সন্দৰ্ভত মানে কেইজনমান আসামী ধৰা হৈছিল Jirikendeng ben something ingti Karbi Long Life